Hello everyone, welcome back to my channel. Aku beli perlok baru apa ke channel chonga te minta kasi ngawan hane hapo Rajmandir pinyo kanai. Kanai ketika supermarket banga si wan ban sau bini man thiet kitir yang mau kitir bini nama ka dor ka kamduna te do perlok baru ngina sedang no ban bangin rung suko ban ngina thiet kitir sangat bisa kitir bangi yo bun ki discount temen-temen ladon hane hapo sangat hit ini nama motor lado di Hyundai Tucson ngayo San Putra ini udai sau kado di New Tucson ngayo San Pu ini red chili powder hit uwi yo freeway te uni dhania powder karinda hit uwi yo freeway $135 का पड़ेगा 204 MRP उन्हें आसपास साउंड यो दो का पड़ेगा आपको 1 kg ये एरियल के रिकॉर्डिंग चलता है काफी अच्छा है अगर इसका बड़ा लीजिए तो 1 किलो ये कितने का ये आपको 102 का पड़ेगा और इसका बड़ा लोगे तो 499 का पड़ेगा आपको 5 kg 5 kg आप 1 kg Bagi umso si spasan po tiet ko wi yo free light lay praskan ni fruit valley fruit rush ni ki umso Shivam Archie Tupara tinggal dia so ni uja tengah dia ban tiet ikini cing tiet yang leno shop counter bangan ni so de minta kasi tangkat tahu ke video ngin saya kenduk yang pada ke next video jangan dengan kepat je siapa penyerap lang ban like share comment dan subscribe ke channel tu jangan de kubli shubun saya sen perlu bye take care of you all